Thu Thar Thlirna episode somli pariatna kan lo lom le veka chau tun tuma kanon hlauhawm masakber tur chu February ni somni pariat Inrinni zing lamdar somle minute somli panga khan Israel le US sipai ṭangrualte chuan Operation Epic Fury tian soi hmangin Iran an beih Iran khawpui Tehran le khawpui dangte bompok ring tak tak hriat ania wangin Israelin Iran an beih ti hi Khawvelin atana Israel Defense Minister Israel Katz chuan Khawvel hriatah thupuan ron neiin Israelin Iran an beih chhan chu Israel ram himna atana hlauhawm vang niin asaya chu wang chuan Iranin Israel an ti buai thei tur laka Israel lo in vietnam Iran hi an beih tamai niin aron sei chuak ta ani Israelin Iran an beih nu loka hian Israel sarkar chuan an ram chunga emergency an puang nga la sikulte kharin ami puite lo in ral ringa ral khel dar te vuain Israel hun ranga dar ral khel dar an varit ta chuan US President Donald Trumpa point Israelin Iran an beih thu an puan nu loka hian Israel sipai te hi US sipai te ne na ṭangruala thok chuak an ni thu aron nem het ve boka Donald Trumpa hian US sipai te hi Iran ram beih turin thu pek apenglalani Trumpa hian Iranin nuclear le missile siam chuanna an nei te chu ti chiat sakvek an tum ti soin Iran rama rorel tu te chu thlak an ngai ti in Iran ram mi pui te chu an ram rorel tu te chu thlak turin tun hi an tan hun thani ti in fuina thu achak chuak pok ani hetia Israel le US ṭangrualina Iran an beih chhan hi tun hnaya United States le Iran sarkar palai ten in biak na February ni somni paruk ni nga niya Switzerland na Geneva khawpuya an neya khan indem na mumal tak an nei lo wangin US President Donald Trumpa chuan he anin biak na chungchanga hian angai dan a sei chua in biak na an nei chu thilawm lo tak in aron nem heta chu wang chuan Iran sarkar hi ain ngai tu chiana US du dan an zom nge anga yang ti tongkam alo chak chuak to a tin Donald Trumpa hian Iran ram puite chu an ram ro rel tu te chu pai thaturin fuina thu achak chuak poka he anin biak na hian United States chuan Iran chu nuclear an siam chu te ti top turin akara nuclear siam chu na uranium an nei te po nei bel to lo tur le chung an nei sa te po chu chingrala ramdanga tanga endik an du thu te po Iran sarkar ai o te hi an frila US sarkar ai o hian Steve Witkoff le Donald Trump makpa Israel Katz na ratempa ka Iran lama hian an foreign minister Abbas Arachi te khan anon ho boka chutianga in biak na an han neya chuan chanchinthar trend khata chuan an in biak na hi hlotling takin an kalpuya amai ro chu in ramno mumal takan nei lo ti chu a khai khom na ania amai ro chu thillo lang chiang ta deuh chu Iran lam hian nuclear siam chuna ta na man ruale mamo an che khom te chu Iran ramin dikna chanvo an nei ve wanga ti thei niin tran kho a tin tuna man ruan la khom te po tiralan phalbik lawa amai ro chu hetiang ang in biak na an neya hian US du dan Iranin an zom tak lawa chuan US lam hian ngai dan thar te po an nei ni ma na amai ro chu tunkar lom le tura hian nean in biak na hi chun zom le turin viana khopuya in biak na nei le ni se ti in thu kha an data ma se ting boruak tuna Iran ran US le Israel ṭangrualte nan beita ka hian rampani US le Iran sarkar ai o te hian in biak na nei an lo tum to po hi an nei chun zom lengem ti chu thil chan har satak aron ni chauta ni Israel sipai te hian Iran an beya hian Israel Indo thlo theina jet fighter zahni te chuan Iran ram chu nga mun rang zanga a nuclear ral thuam siam chu na mun te missile siam chu na mun te ba ka Iran ramin air defense system anti vansanga rocket le missile mel ma ten nanon kal chu lo ka phlatu tur kholan bun na te anwa bituma hei ba ka hian Iran ram lalber supreme leader tian soitin Ali Khamenei ya chen mun te po Israel jet fighter te hian anwa bituma chanchinthar thren khata phei chuan Israel jet fighter te hian Iran ram lalber supreme leader Ali Khamenei ya chen mun a hian bom voi som thumvel an thlak nia soi te po nia tin Iran sarkar mi poimo tak Ali samkhani chuan nunna chan nia soi ni bokani tin Israel sipai hemi Indo thlo theina te hianin Tehran khawpui ba ka hian Isfahan te Qom te Karas le Kermanshah le Tabriza khawpui te po bom hmangin an beih
tin he in beina hianin Israel sipai te hianin nunna an chan lo nia soita pon bokani Iran lampo hian Israel sipai te hi lo beile tin Israel ram chung mun ranga ballistic missile hmangin an chang let vea Iranina Israel an beilet na hianin missile za somnga chuang Israel ram chung an kaplut nia soini bokani tin Iran hianin heiba ka hian khung an ram then om Middle East ram chunga US thurol puile an rama te US sipai te inkul an phal sakho Jordan te Syria te Gulf tui pui huam chunga US sipai inkul mek te mun pui mo te kha an ka ve boka tin Houthi helpol Iran ton tu Yemen ramami te point khumi tui pui sen red sea antia long vei wak te kha mel malong ani tamayang chu US le Israel long vei wak te kha drone bom hmangin an lo bitum ve bokani Iran hian Dubai khopuya Fairmont the Palm Hotel anti po an kapa ta hianin mei khu chok na sahle tin Doha khopuya US sipai te mun pui pakhat Al Udeid Airbase po an kap nia soinia tin heiba ka hian Bahrain rama US Navy mun pui po Iran hian an kapa Kuwait ram chunga po Iran hian missile an kap lut nia soinia tin Iraq ram chunga po US lamtang te kami an sipai te hanin kul na mun ang te po kha Iran lam hian an kap ve bok nia soinia Iran lam hian malama US sarkarina anwa room thai fo thina wang khan US ina Iran abeni pot chuan an ram then oma US in inkul na atana man le an ṭangrual pui te ram hi kan beilet be nga lang tian soi kha atakin ron thlengta ni te point angai theita ni US sipai te point chonulama khanin Israel sipai te hi tan puin Indo long le thlo theina mangin Iran chun fa ma chon ve ta boka hein beina hian Iran lama hian mi zani chuang in nan chan to a liam tur po mi zasari chuang an oma Israel lama hian mi samko palin liam an tura kan soi tawang khan nun na chan ro chun omlo nia soinia hetianga Israel le Western Iran an beita ka wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran mi puite chu an ram ro rel tu te thak turin Donald Trumpa ang tho khana fui ve boka ani Benjamin Netanyahu ana soidan chuan Iran rama hian tunan ro rel tu ten rowan rel reng chuan Israel ta na himlawa chu mai ba ka Iran ram mi puite hian chan chuak tu le an ram hroi tu thak tu turan mamonga chu wang chuan Israel sarkar hroi tu ni angin Iran mi puite chu he hunrem chang hila a an ram hroi tu te pai thaturin a fuina thu a sei ve boka tin Iran Supreme Leader Ali Khamenei hi tuna hian Khawvel chanchinthar ranga hian Israel te na anwa beih khan nunna chan ta nge thita lo ti hi in hnialna awm chome ka chuta chuanin Benjamin Netanyahu hian an ram mi puite longai thak tura video thucha atri chua chuan hemi Supreme Leader Iran Supreme Leader Ali Khamenei hi athi ni ti fin fiana an nei bel sel niin asaya chu wang chuan adam chu arin lo thu asoi ve bokani amero chukan soi tawang khan Iran sarkar thupuan tu te ro chuan an ram ho tulu ber an Supreme Leader Ali Khamenei hi nunna chan lawa tuna hian hun him zoka a mekani ti in an soi ve bokani Iran lampo hian Israel le US beina chu an chan le zel tur thu soin an tlom lo tur thu te po anon sai chok ve bokani United Nations chuan he in beina hi ti top turin thu chwa an siama chuta chuan he in beina wanga ahrin thalo zok thil te athlen the awangin ram hemi Indo Israel le US te chu Iran ram te nena in biak na nei tura an du thu anon soya tin US Congress lam ero chuanin nataka Iran hi be chun zom zel an du thu te po an lo soi hawa chuta ero chuan eptupol lampang Republican nilo Democrats lampang ve thung ero chuan Donald Trump an hetia Iran ava be ve mai hi Congress phalna hami an parliament phalna alang ela lo ti kha US Congress a chuan anin lo ngai tu in an nial mek ni te point chanchinthar thren khata chuan alang ve boka tin United Kingdom le European Union roi tu te chuan he Indo lo thleng he in beina lo thleng awang hian Khawvela remna le monna nasataka tor thei don awangin in biak na dokan kil tlanga in remna kongzo turin Israel le US le Iran te hi andu thu anon soi ve bokani tin hemi US ina Israel sipaite anwa thopui vetak chungchanga hian White House Press Secretary Caroline Leavitt ti chuanin
Israel le US in Iran an beih lai khan san khuain US President Donald Trumpa chuan mara lago atangin avil renga mutmu po tu meu lo tiin Donald Trump chungchang hi asoyani US le Israel ṭangrualina Iran an beih awang hian Khawvel puma tuyal theiman ato ngala asan lam hi zazela pathum point pali in asang chawa he Indo hi atop lawa hun adladu re ni chuan Khawvel puma hian tuyal thei thlitfim lo man hi asang chauzel turangai te po ani ome panina chuan February ni somni pasari zirtop ni khan Pakistan chuan Operation Gazab lil hak hmangin anram thenom Afghanistan an beya hetil athenna chana hian amani lok February ni somni porok ni ngani khan Afghanistan lam hian anram ria Pakistan sipai duty na mun som pakuan la Pakistan sipai somnga pangaten nunnan chana chumi anlungoi lo chuan Pakistan chuanin Afghanistan hian bom veta Pakistan sipai te hian Afghanistan khawpui rang Kabul te Kandahar te Paktia te an bituma Paktia phei chu Afghanistan ro rel lai mek Taliban te mun pui le anin kulna bial rambial ni wangin Pakistan hian an vat chuchat tia soi pol te pon oma Pakistan Defense Minister khwaja sifa chuanin Pakistan hian hunrei tak kan do towa tuna chung kan do theinai nan atlin tabik lowa kan ram thenom Afghanistan hi kan beih veta ni tin soya chuta chuan Afghanistan ro rel lai mek Taliban sipai duty na mun somsari pathum chuang anti chiat to ba ka sipai za somtu pathum te nunna anlak sak to niin asei ve boka tin Taliban lampo hian Pakistan jet fighter an kap thla chumi jet fighter khaltu pilot po anung chungin an man niin anin sei ve boka he ba ka hian Pakistan sipai somnga panga Taliban ti hian an kap lum to niin sei ve boka ni he chanchin kan buat sai lai hi chuan Pakistan le Afghanistan in kara hian anin do hian chunzom zelem ti chu hriat thei ani ri lawa amero chu February ni somni porok le ni somni pasaria inkar a khachuanin kami chung khachuanin rampani Pakistan le Afghanistan inkara ichon in beina lian tham tak atlenga heng rampani te hi kan video ron siam to thin ni kum lama te polo ngai thlai nom chuanin in la riang ani kum October thlavela tang khan Pakistan le Afghanistan te hi ramria anin ti boya anin kap zau thina amero chu boina lian tham lut tu ka thlen ma khan Turkey ram te Qatar ram ten palai na tokin kami remna do kanan kil puya amero chu tun thleng hian hei anlain rem theita lowan yang chu anin do le ta chu nia he Indo na chungchanga hianin kan hredeng tur chu Pakistan le Afghanistan ram te hi ram in thenom an nia Muslim ram ve ve ni ma sela ram in ngai lo tak an nia tun ma tanga ram in thenom in ngai lo tak an ni wangin Indo hi antan hian om lo lutuk lo ve theina lai te po oma chunga chuan Muslim sa ko betu te ni ma selan thuthlung zom te alo in an lo wang khan Indo hi antan hian thil thar ni lem lo ni ti te po kha kan han soizau ni sela tuna hian Taliban lam chuanin inrem na kong zon nan in biak nei andu thuan soya amairo chu Pakistan hian an bei chun zom zel ani chuan an lo do let vezel don ni in anin soiboka tuna hian Qatar ramle Turkey ram te chuan palai na tho anin huam thu te po anon soi vele to boka an Muslim ram pui te hianin heng an Muslim ram pui patni Indo te hi rala tangin an lo thlira palai na tho tul riawin an hret chun zom le ta ni te poin alo lang ta ni he Indo Pakistan le Afghanistan Indo chungchanga hian Khawvel ram sang te poin in rem na nei se an du thu te pon soya United Nation poin thu chua siamin he Indo hi athleng chun zom zelani chuan mitam tak nu naw poi soilo ten an tuar le dona chu wang chuan in rem na kong zon vat ni se ti an du thu te pon se China poin ram patni te in kara hian in rem na kong om theina turin malak ni ro se ti te poin thu chua an ron siam ve a he in be na a hian in thil lo lang chiang le deuh thin chu Pakistan hian India hi in rol na thuk tak ne hian an ngai thina a chan po nikum October thlavela Pakistan le Afghanistan te ramria anin be na chana po khan India rama Taliban foreign minister aron zinawang khan kami India rama Delhi chamlai lala khan ramrian lo inti boya khangte ni wang khan Afghanistan le India hi anin thian tha tho na thatak an nei kha hlawin Pakistan hian Afghanistan ten vati boya kha boina kha top lowin ti hian changin han top thin ma sela
aron in nir chok le ta ti te point ya toy zone kan soi thi ome patumna chuan India ram politics claim zong kan han thlir le lokanga Tamil Nadu state politics lam kan thlir le zoyanga Tamil Nadu state a hian ro rel lai chu DMK party ten nia an chief minister de lai po MK Stalin a nit a e kan video lo ngai thlang te chuan in rap lo to ome tuna hian Tamil Nadu state a hian in assembly in thlan an ma chandon naya kumin chawa hian assembly in thlan an nei don ani chuta chuan ro rel lai DMK te hian in sarkar sim chunjam le tumin thek to pan chuwa chuta chuan e party sang te nen an ṭangruala an ṭangrualpui e party te nen hian seat in semdan tur soifel an du awangin tun hnai chawa hian malakna an han nei chawle nak a chunga chuan an ṭangrualpui zinga party lian ber tia soithei congress party te nen po indorna an nei tan to chuta chuan e chanchinthar ten kata lo lan dan chuan DMK party te hian Tamil Nadu state assembly in thlanlom tura hian congress party hi seat somni pasari ma somni pariat vel bor chon the chhuat thei tur thu an soinia soyania tin rajya sabha seat pakhat po congress tan an pek arin ombok ti te point chanchinthar lama lo langa DMK hian march ni kwa hian in state level conference nei an tuma chumi an nei ma nge chuan e party an ṭangrualpui dangte nen hian e MLA in thlanlom tura seat an in sem tur chungchang hi chinfel vek an du don niin soyani tin February ni somni pasari zir top ni khan Tamil Nadu chief minister hluile AIA DMK roi tu hlui lo ni reng to o Panir Selvam chuanin DMK party hi ron som thut maya hei hian Tamil Nadu politics boruak aron tinung via wa chan po ama hi Tamil Nadu chief minister lar tak thin boralta Jailalithai e kai hroya an AIA DMK party a an roi tu poimo tak le Jailalithai pon zel atan adon te le kot thupuan ne wang chief minister ani thelo lai po ai o tura chief minister atana lo ro thin khania Panir Selvam hi Jailalithai noya khan finance minister te lo ni thina Jailalithai kha kota eruk thupuan wanga tang tura tini a khan Panir Selvam hi ai o chief minister tura arwat ngat khania Tamil Nadu hen atam chu reilu tuklo ma sela chief minister Tunlai alo ni to chung te ni wang chuan an Tamil Nadu state politics a palian ve tak mai AIA DMK roi tu te polo ni reng to o Panir Selvam khan DMK party an elpui an kingpui thin party a khan aron luta ka wang hian DMK party chuanin an chak phawi wang tiaring pol te pon oma chan po ani hi Tamil Nadu a khona chimlama khwanin angeni athom hi na ve a hu hwang an na em chu wang chuan DMK party te hian in Tamil Nadu chimlama chuan Panir Selvam alo luta ka wang hian mitam tak vote an hui theidon niin an ngaya amer chu Panir Selvam hi van duai ve rimrima Jailalithai thi ta kha khan an party AIA DMK party a khan chief minister tungeni ta ang ti kha ngai to ngai takani wangin sasika lai Jailalithai ni thathang dol tu le a chen pui thin nu khan an party MLA zong kha resort pakhata a khung khoma kalpui ta chuta chuan Panir Selvam hi kal vea amairo chu chief minister atana an ruat lo meidon nia angai dewa wange ni khata khan inrem lo nan nei ta ka wangin tuna AIA DMK an hutupa paliswami nen hianin an engani chief minister ni thei ve din huna khan an ding chauta ning chu Panir Selvam ngai thalo khanin kha AIA DMK conclave anti ami khami an resort kal khoma khan nena changtalowa ti chuan ike paliswami kha chief minister tura ruatani ta ka wangin Panir Selvam kha lung oilowin AIA DMK tang khan achuakta amairo chu Jailalithai ho tunu berati ta ka wang khan party leadership kha boi ve thawa ti chuan Panir Selvam pol le paliswami pol te kha chuang niin an kalta hun engama chananin beih nuwa khan sarkar te chun han siam tlanga paliswami kha chief minister ania o Panir Selvam kha deputy chief minister ten han nia ti chuan party in thlante lo oma ama chuan AIA DMK party hinan party president antilo an hotu ber general secretary nitlata chu socialist kalphungan kalthin wang ania chuta chuanin Panir Selvam te kha
Paul khan chak lo le ni party in thana khan khatianga ni wang khan e party tagina nu phei chunan not chok ta hetianga awak vai dewa omlai hian DMK party an lut thut maya Tamil Nadu politics po aron chok nung le viau ti in kan khai khom thei ome palina chon February somni pasari zirtop ni khan Delhi Rose Avenue District Court chuan Aam Aadmi Party ho tu pa le Delhi Chief Minister Hlui Lonito Arvind Kejriwal chu Delhi khawpui zu zor na policy thu boya thiama chantira arwal hian atha chang dol tu sarkar an siam laya Deputy Chief Minister Manish Sisodia le AAP party a he tu boya innam noi neya thu boy siam sakmi samni pakhat po Delhi court hian thiama chantir ta bokani Arvind Kejriwal hi hetianga Delhi court in thiama chantir ta ka hian alom na ni pa form te po anima na le March ni khat pathian ni hian Delhi khawpuya jantar mantara wantang in khom a huai hotona chuta chuan ama le Manish Sisodia tele party roi tu lok te hian thu soina hun an nei dona Aam Aadmi Party an mani thlop tu te chu mi pui sang tam takan pung khom turangai ania chung te ni wang chun Delhi police khan in Arvind Kejriwal an hetianga public rally hui hota tum hi phalnan pe lu du lok lowa ama ro chu tlai khonno phalnan pek le ta ka wangin Delhi khawpuya mun poimo le lar jantar mantara Arvind Kejriwal hian kota thiama chanta ka wangin athu sei ma saber tur wantlang ma athu sei ma saber tur chu hun hmang don ta ni Delhi khawpuya Aam Aadmi Party ten rawon re laya zizor na thu boen or chan hi tlem tein han thlir le zoi la kan video ma sa lampang ni kum lama mi te lo ngai thlator thin chun in hriat tho kan ringa lo la hre lo te kan om pal takin kum sang ni somni pakhat le sang ni somni pahni chunga Aam Aadmi Party ten Delhi khawpuya rawon re lai khan Delhi UT sarkarin excise policy an kalpuya khan sarkarin zu zorna dora nei thin khati topin private sumdong te hna an hlan chonga amai ro chu private sumdong te khanin sarkara khan a hlok na tam tak khan on chung lu turani ti khan ya contract system ang dawni chu Mizoram atanga kan hriat thiam thei turang khan chu tender khan han chua chuta chuan Hyderabad khawpuyami sumdong lin in telkom Southern Group anti khang ho te khan anon changa chumi te chu Aam Aadmi Party sarkar khanin Delhi khawpuya sarkarin zu zor thin khati topin khang mi te khuta khan zu zor na hna khan peta soi tong khan khang mimal sumdong te na zu zor hnan kalpui khan sarkara poisa tam takaron chunglut ve thaw wangin Aam Aadmi Party sarkar Arvind Kejriwal sarkar khan a hlok tin an han ria amero chu khatiang ang ani wang khan Delhi khawpui a Aam Aadmi Party te chaklutuk a break ra na tur te pon ni ma na BJP sarkar khan an lo thlir ve renga Aam Aadmi Party te chet chulna le an foi tu te hlin theina tur khan melve ngar ti te poina sei thi ome ka excise policy kha CAG report tang te khan han chuya sarkar in hlok pui reng lawa poisa chepre le mo indu sakna uchuak te thamna chungchanga te Aam Aadmi Party te kha CBI le Enforcement Directorate mangtein an chui chen tirta ti chuan an han chui chianga thu boy an orta ka chuan thu boy mi na or miau chuan in CBI le Enforcement Directorate te khan charge sheet ten han siam ta ka khan court nga in lan tura ti kte an lo ngai chhota khatiang ang thu boy ni wang khan Manish Sisodia kum sang ni somni pathum khan Deputy Chief Minister Delhi ani chung khan man ni ta akum le sang ni somni palia Arvind Kejriwal po an mana anni panhi lungin an tanga tinan minister pakhat Sanjay Jate ami ekhang hote po kha minister an tanga sorry lungin an tanga ti chuan an foi tu lok te tak te zel an tan ta ka wang kha Delhi Aam Aadmi Party sarkar po kha aboi chhonak naka ati si in Chief Minister lal thu thleng te an luah chho te kha ngai an ho tu te panhi Arvind Kejriwal le Manish Sisodia te zel an tan mi wangin Delhi UT in thana po khan dikta ka soi chuan an boruak kha a chheveta BJP in thiam takin Aam Aadmi Party wok chit na turin he thu boi hin siam ta mani chu ti tur te poin angai theya chan po hetia Delhi Rose Avenue District Court na Aam Aadmi Party roi tu he in he thu boya in nam noi zong zong thiam an chantir ta ka hian
til lo lang chiang ta deuh chu Delhi UT in thlan chu ni kuma khan an han nei ta a ti chuan BJP te khan sarkar an siam ta a Aam Aadmi Party chu an che cheta viawa sarkar siam theilawin an chak ta lo ta khan ni a amero chu hetianga Arvind Kejriwal an thu boya thiaman chatta ka hian Aam Aadmi Party te hi Delhi a boruak an ron nei so sang lengem an boruak tla cheto lampang kha an ron nam kang le theingem an ron vo hot le theingem ti chu thil ngai tu ngai takte le thil hriat chakam takte po ania hunin ron hril chhozel tura ngai ta ila Enforcement Directorate le CBI te na an chui chen na khan cheng vai bel che zanga somre tatanga zaruk chuang vel chu Aam Aadmi Party te hian he zu zorna policy an thla ka an kalpuya hian an cheprel niin an soya chu an poisa cheprel chu Goa state in thlanlom tura khan Aam Aadmi Party te khan Goa lama po ram zawin sarkar siam nge tuma wangin an campaign fanatan an potpeng ani tiin heng CBI le Enforcement Directorate te hian an puta amara chu Delhi court ina han ngai tu tak taka khan CBI le Enforcement Directorate te na an puna zonga hian fin fiana mumal tak pom tlak shremna impact thina tur khop an mu chu tak lo wangin Aam Aadmi Party roi tu Arvind Kejriwal le a hote zong he thu boi or tu taka thiama chantir ta ni ti chuan thil lo lang cheng ta deuh chu Aam Aadmi Party roi tu te hi tuna district court ta thiaman changa CBI le Enforcement Directorate te hian court chang jok High Court te Supreme Court jok lama te an zol ko lengem thu boi hi ngai tu thale turin an kalpui ngem ti chu hriat the niri lo ma sela chanchinthar tren kata chuan CBI chuan High Court a kalpui en tume ti te pon nia amero chu dan lam mi thiam thren khate soidana chuan district court in he thu boi ngai tu tura fin fiana mumol omlo ti hi High Court a po mi zol ko ma sela fin fiana mumol omlo na chu thu boi siam chun jom theini to lo ti a ron sei polte po noma amaro cheng poni sela hunin ron shilanga khami chungchang chu dan lam thiam te kota omta sela tuna Aam Aadmi Party tena roi tu tena thiaman han chanta ka chuan Arvind Kejriwal upon court thutuk na hriat vele khan Delhi UT in thlan hi neiin le ngatila chuan Narendra Modi le akai roi BJP te hian seat somatanga somni anla ni chuan thil lomom aniang tiin Aam Aadmi Party te hi he thu boi hian pu chiat ni lowila chuanin sarkar kan siam le nge yang tiin hoi sen tak le engtin nge ni kan soyang confident takin aron outchok le ta Aam Aadmi Party zin kong hi an khong ai thak vena lai te po oma ke ni point a san pa liu video te po kha kanon siam ani kha he thu boi hi engtin nge kal zel don chu hunin la ron shil tur ngai la tun to batan chu kan du tok le potanga kan video ron siam thin te min lo ngai hlut sak thina kan lo me ma mi mala hun ol te kan nei lutuk lo thina wangin du angin kan non regular theilawa min lo hrithiam zel turin kan som chu hun ol kan nei ang pianga ron siam chunjom zele ro chu kan tumti kan soya comment tak te min hlut sia sak le turin kan som chu